মিয়া সারা ভারতবর্ষর সরকারিভাবে অপলায়িত বিশেষ তিনি ত্রিপুরাও তিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট অবনজং উদ্যোগ নাকা পয়লানো তিনি তিনি উপস্থিত তিনি বরমবনাং চিফ মিনিস্টার ত্রিপুরানি তিনি বিপ্লব কুমার দেবজি তাই মাজা ফেরা তিনি ওর এডিশনাল সিএম Chief Executive Member Purnachandra Jamatia, Chini MBC Ganesh Dev Burma, Chini Director Dr. Vishal Kumar, Additional Director Chini DM, Jotto Media, Chini Friend, বিশেষ করে চিনি অরণে তিনি ছাত্র ছাত্রীরা जों साइमाना बिश्वमंदा मनि लाइफ स्टोरी आं बियाव परेखा मन लाइफ कौंमा तो आं सालिया कर जों साइमाना बिश्वमंदा balai गरीब नि बरक he came from very poor background मनि रां पुजा करै परेनानि पियाबो खुब talented चराई फ्रनो बनो Chini German missionaries bono pore dokha bokrui piaba bokuk talented charai abron lukui German missionaries bono pore rekha Catholic missionaries ar pore bonai ringkha ringmani pore ubo bonukha sara tripura jogo bharatborshoro a somoy British ni rule British na empire কিন্তু ব্রিটিশ রক ইংরেজ রক বড় বেশিরভাগ খ্রিস্টান বড় চিনি বড় অনেক সাতক্ষা জাগা শিক্ষা বলং শিক্ষা অবাই কমত ব বিআইনি সামলাইগা ইনজাস্টিস অবন লগই ব বনে খ্রিস্টান বনে ইয়াকারি খাবো he was converted Christian but seeing the torture suppression by the British government, he realized, I am only British I have to stand against them. But if I go, Christian he left Christianity because he had seen the Christian people are doing injustice for people. Upon looking for, because nationalist minded borok, but Christian Yakarika, actually, bo under Mutaka. Ana claiming bo jelo chok dakha onek butok raja khabo apar boya kaya abar bagai chini Indian history o boni kaisa bumungtung like chini Khudram Bosu Netaji Subhash Chandra Bosu omai kamang mati tong bo khoroksha freedom fighters he belonged to Munda communities boni bagai bo atai khachini tabuk Jharkhand ni district boni bibjit tongo boni buha tongo kintu khub boro lai gorib kintu bo khaja talented sausi boro o bhai kaisa munda community atai kha ত্রিপুরা বড় মুন্দা tongo আমাদের মধ্যে অনেক মুন্দা আছে ত্রিপুরাতে কিন্তু আমরা জানি মুন্দা কমিটি অনেক খোয়াইতে আছে কলাসহ ধর্মনগর অনেক মুন্দা কমিটি আছে আপনারা জানেন আমাদের বিজেপি আইপি সরকার আওয়ার পরে অনলি ফর ওরাং কমিউনিটিস বড় কমিউনিটি ভাবে 500 কোটি টাকা 500 crore the central government has given us for the development overall development of Orang communities. The first time in the history of Tripura that we have got some package especially for the development of Orang communities. जों साइमान त्रिपुरा जायगायाव गोबां चा बागान दं जों उरां रं ब्लाय बेराय गरिब बर नक रै लामा रै शिक्षा टिका रै अबाङै central government have provided financial assistance especially for Orang community 500 crore. The first time in history of Tripura. Teberi khabaro chini Halam communities. Among the tribal also there are a lot of communities. So for Halam community also, central government has provided to Modi ji, to the Prime Minister, bo Kharok Jagui, bo 500 koti taka for Halam communities.
halam samo chini koloi tongo rubri tongo rangkhol kaipeng boroni bagai halam chorai bahake kono tongo community boroni hongchen halam communities hamane bai phono 500 taka rekha for the first time after independent barat sadeng mani porego amane puilla BJP active sector family porego sing omahai rang manam abo tamo kam chole nai cholai tong kam tei recently sing pray 1200 koti taka jeng ram kha 1300 koti rang makha abo han exclusively for the welfare for overall development for our backward communities abo sing man kha abo tini history kono somoyo kono dino jeng omahai kai jeng santarni sajjo mayako moriba ang sanai tini monda nini Birsa Munda but all over the world manu saimano Indian baru saimano amatini especially instruction tini barat sokan instruction to tini Modi ji tini prime minister bo instruction to jotto community go all over India sorkari babe government ro mapalai nai hakai botin order ja abangai jeng omo puila sikang jeng apalai go jeng agar go mai palai tegya even would not know who is Birsa Munda. Only this year we came to know because of the initiative taken by the Prime Minister. Agi jeng saimiya, orang kubang Munda tombor saimiya, jeng saimiya, bawa korang tini jadi freedom fighters. Next jeng Birsa Munda jeng siniya. Jeng kita seorang family porewo, BJP सरकार family porewo, all sesta jeng khai dong, jeng khai thangai. Beriman khagawo tini hai sal. We have to be proud ourselves. Kalau tini gorib, seni borok, Birsa Munda tabo puni bo mutai, Bhagwan na takabo, bono respect kai. Kita bo onek gorib kicerai, para ni mono kemu simia, kita mono talent tongu, mono zil tongu, karis tongu, bo bridge ni bride bo fight leka, bo jalan tak coloka. Bani macam hormona dorka. We should not be down ourselves. So ni jelas cikon hita katabi. Every human being are equal in the eyes of God. Every human being is equal in the eyes of law. Ishwari thar jeng saman, aini thar jeng saman. Jeng kemo koto cikon kerui, abangai jeng tini jeng proud dorkar, jeng Birsa Munda, omai ke borone, jeng tini boti prasa, mana bo janajati, bo tribal community bising tongo, tini bising bo omai jeng khana dorkar. Tini bo kamang tini kibawo tongo, tini birbikom tongo tini, jeng mana usuran khai mana. Jadi birbikom kisu Malik Bahadur jeng ti rajana ti sarkar phaioi BJP ate sarkar phaimil porego jeng birbikom ni birthday jeng palaigo শুধু birthday ya jeng sudi bu gusna khai lekha tiparaijane sarkar ba sokri babe ti birbikom ni birthday no jeng sudi gusna khai lekha obo thungdong maya aga jeng muitong maya jeng siniya jeng morajan kullaigo rajana kullaigo jeng laigo ketipiaba birbikom boni samang kaham khaimene bagai jeng bono muito khaikha tini sarkar BJP abe sarkar jeng saklai lekha birbikom no birthday no jeng sarkari babe mapalai nai omake jeng kubang macam haisini itihas no tin lai mo jeng teluk khati sai to toi phaigo ang khagago new generation the student youth intellectual bro makha kanai jeng jebaga jeng samang khai dong su jeng reha porong abe paiya jeng genang simai paiya. We have to love our history. So tini history ne gorba mangnai, proud mangnai. So nijino proud ni haklai, so kusu kamaya. We have to respect our culture. We have to respect our history. We have to respect our heritage. Beriban khagago, jotono student dao, te student ni tini chhatro rok, tini jeng omahai palai mani, so tabok jengka next year was palai nai, palai khanai, obok khaja government program. Barat Sokari program, hari bagai ang khagau tini. First of all, I know sorry chano, tini Chief Minister doi family you have to wait since one hour. So on behalf of Chief Minister, on behalf of organizers, I apologize to you all. We are all students. No, sen asinka, no dojongli na apano. Sing omanuka, tini chiklaro, tini young ro, no ni patient tongo, no dojo tongo, abne bagai. Hai ang joton hambai khomka